Lepi barang yang sebagai pisau tu kubor mentaka janmit, syuaran pas kubor kibabnya ini pecuai mat bakongsan. Sangnya syong dorbar ke parlimen halor yang percaya kemat Adani Group bat kejingkan tho Rahul Gandhi ke sensyar pajba. Penkelak sorkar yang kendai lat sekalanti kejat bat bom syak penpak ikihon. Past graduate field assistant trainees jangka batch besok kendai na CTI bernihat. Bat khidmat keseng BJP ban job baru artli syuki Lok Sabha Meghalaya ang Vice President keseng Bernard Maharak. Ki kubor ki bamnya halor kamat bedai bat ke Adani Group bat halor ke jingkan tho nong ilam ke seng Kongres Rahul Gandhi halor ke sensyar pajba kala beteng bat bentut ya ke jing syong dorbar habar artli dorbar ke parlimen ha ke sengi bakhat saw jong ke bentaba ar jong ke dorbar mang tengkah halor ke Lok Sabha Raja Sabha lapan sange ya ha kan ke sengi hadin bakaladan ke jing penwit Lok Sabha bat ke dorbar kelas sedang biang ha ke por arbajen op hai sengi hadin ke jing pensange benengkong kit khot ke seng Kongres DMK bat kiwe kletur syik bentap deng ke jing dorbar bat kila dawa na benta bentok kit ke jing tokit jong ke JPC kemat Adani Group habring kini ke jing kulmar lawan rakyat Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill ar-hajar pulai hapo yeng dorbar. Kesorkar jela kelarai bat penkelai ke surak barok kawai hakandai lat ke badai kawai ni kejaka khayi ke bahaya tam hakanong ba sakalanti ya kejat bat bamsya penpak hon. Lasim ya kani karai hadin ke jilat jurib ya kani kathan da menteri ketenat jungok akai partai ubak pol lengdo nen kesngi. Ubak pol ulaang bakila itu ya ke kandai lat kum kawai na kejaka hakanong ba ban penkelai sa kejaka ya kejat bat bamsya ban penpak hon. Ula bandru bakasyalong kala jabok bat kinuyat nongyang kia kedok ya kejing jong kejing kapnya man la kesni. This inspection is an offshoot of the meeting I had organized a week back on 2 points. One is declaration of parts of Shillong as pedestrian zones or worker zone, and the other is no honking zones. So Shillong has become very toxic in the sense that pedestrians, it's very difficult for them to walk across, and the amount of honking, blaring of horns taking place all across the city, even in front of major hospitals. That is something that we would like to tackle. Lapan long ya ke graduation ceremony jong field assistant trainees jong ke batch basov kendai hinden ke sini ha Conservation Training Institute CTI ha bernihat Ribhoi District. Menteri Ketenat Soil and Water Conservation Umar Cruz and Marak ulalong ukong san. Lasami ki sernot ki kusnam sa kinong syahikai kepala pendap ya ki jing syahikai jong ki. Ukong san ula pelat baru ya ke annual report jong usnam ar-hajar fuwe ar-hajar urfuar. Hado arfuar ngut kinong syahikai kila syajit na kini arfuwe kila pendap iki kurs jong ki. Kini kinong syahikai kidai na ketenat berper kathan citai lami ngi. The Conservation Training Institute is a premier training institute that offers courses and training programs related to natural resource management, soil and water conservation, ecotourism. Today I am delighted to witness a group of young individuals graduating from this esteemed institute who have gained values, knowledge and skills to make a significant impact in the communities they serve. Vice President ke BJP Bernard Maharak ulaang ba kejing paikmat keseng kalong banyo ya kejing job baru artli syuki Lok Sabha na Shillong batura halor kejing penteri kami kiski malamang da ke sorkar pedeng. Ula kena ba kejing mentoy na kiski mabon ke sorkar pedeng kempoi setia sikinong yo jing mentoy. Ula kan thoru ba kejing ikun ke BJP persya ya ke kambam sap kedang yai beteng.
ulah kam ba ke jing yasam ya ki vote kala nang kiu ulah ang ki breu ki persya ya ke kambam sap ki kershan ya ke BJP. We will be focusing on winning both the seats, Shillong and Tura seats. And the preparation will be based on the schemes which has been launched and being, sanctioned by the centre. Most of the schemes have not reached the beneficiaries. People who don't want corruption in the state are voting for BJP. So this is where we feel that we should focus on, and our preparation will be based on this only, that our war against corruption will continue, and the entire political this setup will focus on our stand against corruption. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubat Tito Starwell Khan ulah kentu ke sarkar bat yau MLA ke seorang ban bot din halor kamat ban kentiu kerdan ya ke seorang civil subdivision ke district Bapura ulah ajeng mutru ba ke karkhana MCCL ke badan hasora deban penki 4 kloy kat bala kenang bagi nong snong jong ke than kin yo jing mentoy ha ke juk ke por bat Tito ulah penpau ke jing sungu ya baru ke nong jet ke seorang constituency ke bala kershan ya ha ke ke election MLA ke brang shudeption. Ngikwa hi ban ui ba ke MCCL ke ban Trekam no ke ban Yang Biang ke ban Temi Simen Biang ba kan long ke jing mentoi om tang ya ka menta ngai kani ke jing perkhat ke nang menta ka lawe jong ki khun ki ti ki jongi ki ba don kam ya ke jing yo kam yo jam ham tam ha ke ni papor ke ba ki bun ki samla ki jongi ki belanang ki la start re ki yo kam yo jam ngidang kermen ba la da ka simen ka yang da ka simen ka ya kemud nginang la pan pli kilat kunti na menta ki samla ki jongi. Hadin baka University Grants Commission UGC kalawang yaki college hapo meklaya ki balapan yasno bat ke school ba North Eastern Hills University nehu kaba yale yaki exam QET ki kena pule kelapan pa yala ki jong ki jing sngo per halor kani ka phang haba kran baka Dudarshan katu kaningot ki kena pule kilaw ang baka ne ka exam kalong ka bakong san ka banta jong ki namar kapani rengkat kerdan bat kiwe pat ki kena pule hakaleng kari Henry ki don katu kaningot kinohikai ki basngo ba ka jing per jong ki syllabus ka jala kala ban wan ra jing e kena pule laru ban ong ba menteri rang ba konrad sangmau la pha ya ka sithi so menteri nat puri puthi ka sarkar pedeng udhar mendra pradhan da ka pekentui u bon pela ya ka jala na ka jing kmi ka kuwet namar ba ka jala ka dang sudeption ban penlong ya ki election checking dor bar thau an hadin kini ka jing karpat ka sarkar pedeng lawang yi college po ka jala ban ya khun ya ka exam. Nak bantu security kan ba nangipet kiwi-kiwi ki state kiale akan ka exam na kipendu na akan ka exam ka along ba kala peni ba ka educational system jengi hanya Meghalaya kala along backwards ba it's very competitive outside FP Meghalaya jengi naki remove na akan padam ka along ka Meghalaya ngi kala poi siapa ka liang ka education kan. I urge and then I encourage all my fellow friends, they should write CUET because seriously for education level it is very good. You can upgrade your knowledge very high. So for me it's rate 10 out of 10. Mentapan ini pe ke jinglong jingman ke sunneng Shillong ke jing shit kalong up 0.9 degree Celsius ba ke jing kreat kalong kat 0.9 degree Celsius ke jing singam ka hau kalong duk ke spa man step bala pinyon ke spa jan med kejing hap slap kalong 0.1 mm kelak bandan kejing hap slap hakikat tu kat ni ki benta. Sesian pan ngi penkemai pi begini kubor ngi pila ruban page live ha keju hi kapor ke YouTube channel bat ru pila ban page kubor mana kesi ha Facebook Twitter bat Instagram jong ke news Shillong. Shoban page ke bukut jong tu kubor ngi pe biang sesian ye kimat bakong san. Saangnya chong dorbar ha parlimen halor ke jing persya ya kemat Adani Group berkecing tho Rahul Gandhi ya kesenchar pajba dan penkela ke sarkar ya kendailat sekilenti ya kejat ke bamsya penpa ya kihon
Pas graduate to field assistant trainees jong ke batch basok kendai na CTI bernihat Pat Pai Khmat Keseng BJP ban job baro artlik Juki Lok Sabha Mekhlaya ang Vice President Keseng Bernard Marak. Ti perlok ketingin pos kubukut juga tuk kubor jeng minta kejanmit haduk benin semyang berpilai saya kesi kublai pi barok. क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया। दुकानदार और कंपनी दोनों से बात कर ली, कोई सुन नहीं रहा।